Usomkhandlu Doroba kaMasipalata wethembisile Hanu Liseja Dikhale uziphendulele ngaphambi kwekomiti yokuzikhulumela mayelana nokusetshenziswa kwemali zikaMasipalata lo khana kade ikomiti le imphosa ngemibuzo khulukazi imibuzo ephathelene nemthangalasisekelo kaMasipalata lo engakabi kuphela. Nangu usomkhandlu Doroba uLiseja Dikhale uyazikhulumela. Uma ubheka umbiko kuhle uthi wona ama project afanele enziwe ngobuningi siwenze ngaphezulu kwalokho besihlele ngakho emalini nangehlelo lokuceda imali. Lokho uyakutshela ukuthi sisebenza ngaphezulu kwalokho besizibekele ngakho. Kwesibili uyasho ukuthi imali ezikhona sizibheka per vote. Ivote isinge sibekelwa ukuthi kule department kule ndaba yokwenza yokunikela insiza kuma project sibeka imali engaka, and from there sibeka ama line items. Then uma ungaqala wonke ama vote wethu ekugcineni konyaka or ekupheleni konyaka uba imali iphelele yonke, ngoba uma singayicedi siyekelele umbuso phezulu uzayithatha. So amahlelo wethu enzela ukuthi imali isebenze yonke umphakathi wazothola insiza. Ragele phambili usomkhandlu Doroba wapha nomhlahlandlela ekumkhanyo mayelana nendaba ebekade iyindaba mlonyeni ephathelene nokususwa kwabantu abakhe ema-K number 2 ngemva kwegaraji yembaseli ukuthi ngakhani bazokususwa ngeqiniso namkha kuzokwenzakalani ngabo. Nangu usomkhandlu Doroba uyazikhulumela. Masipala sizambile inhlelo zonke zokuthi abantu balapha nabasuswa. Ikhoti ivumelane nathi nge-13 zaka December bafanele basuswe. Usheriff that is why sibesimbhadekile nemali le mali wamanje sekayibuyisile ngoba lo mbereko lo ezakwenza. Indaba ukuthi kuvele i-intervention noma ukungenelela kuvela lapha nakuka Kokta province ukuthi bathi no babona ukukhulunyiswane before kungaqedelelwa leyo ndaba. Uma kukhuluma nanje nakusasa i-management yethu izohlala neKokta ukhulunywe ukuthi umhlahlandlela kule ndawo endabeni yalapha endaweni leyana. Endabeni amanzi usomkhandlu Doroba uDikhale uqinisekise bonyana ithumba lechirho yamanzi ngaphasi koMasipalata lo selelithumbukile kadisi. Yeke abantu abahlala ngaphasi koMasipalata lo abakazi ukulila ngamanzi njengombana selekusele kancane bonyana bavubele amanye wamadamu ebawakhileko amanzi ukuze abantu bakwazi ukuphakeleka amanzi ahlwengileko. Nangu usomkhandlu Doroba uDikhale uyaraga. Wokuqala sinama project amathathu azongenelela indabeni yokunceda amanzi. Yokuqala ile yaseBhundu i10 megaliters sesicedile ngayo. Into eseleko ukuthi simake sure ukuthi amanzi abakhona edamini, because kwamanje amanzi abakhona edamini enza ukuthi sikhone ukufika ku 7.5 because angeke uthatha amanzi udlulisa ngoba uzoyenza ukuthi ecosystem ingane right. So simele ukuthi the more akhuphuka siyefini ngathi sizofika ku 10 megaliters. Lokho kuzosinceda ukuthi abantu baseBhumando neKwaga bangasadinga amanzi avela kuphi eGauteng. Yesibili iLoskop besino minister ngomgcibelo. Everything is going very well. Other packages, package number 5 is at 99%. Wala le suka eVerina ama-pipe eza number 2 almost bacedile. Then amanye aza ku 65, amanye aza ku 70%. Le package number 2 by April baza bacedile. Lama package ayitraseleko by September baza bacedile. Sizimisele ukuthi by November nathi sibe sicedile ngento esibiza ukuthi operational plans wakamasipala. By 25 November fanele ukuthi amanzi asuke eVerina eze emphakathini. Lokho kuyatshela ukuthi abantu bescheme saseVerina scheme ngeke basaba neproblem yamanzi or to bamena amanzi avela kuphi eGauteng azabavela ngani. So lokho kuzophungula ipressure enkulu from eVerina, Mzimuhle, Vlakte number 2 na ku Somarogo areas including Lephumu. Then ikinga yethu kule ndawo lezo izabe ngasese ngaphezulu kwamandla wethu. Yokugcina ile esibhizi ne Rendota. Sizwene sine Rendota. Ngo December wasithumela incwadi ebavuma ukuthi bazosinikeza extra
30 million liters phezu kwale 30 basinikeza yona. I-project yabo ithi between 2028 and 2030 amanzi azabe sekavela kuphi eGauteng in addition to the water that is there. So thina sizimisela ukuthi by then abantu baseThembisile uma sithi abanamanzi minimum bafanele bathola amanzi 5 days a week ukuthi bakhona ukuphila impilo engcono. Endabeni zeNkangala District, ngingu-Emmanuel Kosnatwa kaMthimunye. Ngibika ngikwamasipalata weThembisile Hani eKwagga, eMpumalanga.